ضرب even numbers الشفع وتر odd multiplication, multiplication ضرب نیچرل نمبرز قدرتی ان سے ضرب ایکس ضرب 2 1 times 2 equals to 1 person 2 hands equals to 2 eyes times 1 equals to 2 ایک مرتبہ 2 2 times 2 equals 4 2 feet 2 feet total 4 feet 2 eyes 2 eyes 2 times 2 equals 4 2 ضرب 2 4 1 جمع 1 2 0 x 2 0 times 2 0 2 plus 2 4 2 times 2 4 ضرب 2 2 to 6 2 hands 2 hands 2 hands 3 times 2 equals 6 2 2 2 3 times 2 2 times 3 equals 6 2 2 2 3 times 2 6 3 مرتبہ 2 6 2 plus 2 plus 2 equals 6 also 3 multiplied by 2, written as 2x3, spoken as 2 times 3 equals 6. 2 2 2 2 1 2 3 4 4 times 2 equals 8 4 مرتبہ 2 8 2 2 2 2 2 4 مرتبہ 8 2 2 2 2 4 times 2 8 2 2 2 2 2 5 times 2 equals 10 1 2 3 4 5 5 مرتبہ 2 10 1 2 3 4 5 5 مرتبہ 2 2 10 Multiplizieren, ضرب ملٹیپلیسیرن ملٹیپلیکیشن x2 اس طرح لکھتے ہیں 1 times 2 equals 2 2 times 2 equals 4 3 times 2 equals 6 4 x2 equals 8 and so on 6 times 2 equals 12 even 2 is an even number so here you see 2 4 6 8 10 12 even یا جفت so 2 persons 2 arms so total 4 1 2 3 4 person 4 times 2 8 5 1 2 3 4 5 5 2 legs each so
10. Even numbers: الشفع even جفت 2 4 6 8 10 12 18 20 even numbers less or equals to 20. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 are even numbers. یہ جو جامنی رنگ میں لکھے گئے ہیں 2 4 6 8 10 اثنین 4 6 8 10 یہ ایون نمبر ہیں، جفت نمبر ہیں.